Dalam melek cukup. Cukup kak. Beh, madalong sekali kak dan cokoran kak. Jadi potongan konten lek kan PHP. Oh iya. Berapa kak? 10 lek. Kelagong kak? Ya. Alhamdulillah ya Allah. Gila aku berterima kasih udah cetak lo lek 10.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul apa Pak? Aco korogi. Punten nak, ken minta sodeko reh. Teluare lentak ngakan tai sekali tabuk nak. Kok minta 10.000 nak tak lebih? Bipah beri ning 2.000. Ayak lebur orang re. Jering minta sampai hari kues. Arah aja hari kues lagu nida laila sekali. Tak langkong Pak, yang perpan sepe potongan. Neka terima lagi, maki sekoni. Tu tak oleh apa jina. Cak rengkos tak ngakan dah teluare, pah beri ning 2.000. Ken polan sepe Pak. Cak saking tak sepe Pak insyaallah. Nika. Tuh, malah lang laki lacin anak. Pacik cereken, kudung pese 10.000. Sudah apa reng? Mi kata gaduh. Dari dalam cik ramin dah. Bikin kepala saya pecah 1.000. Cek yang anu Kak Tuan, minta ken pas maksa. Bingko mereka beri ki buru 2.000. Ken pas minta 10.000. Bingko mereka bela cek potongan desa. Oh, ya salpa aja. Oleh saya pacar man 10.000. Lu Pak. Sampian ni kekan celingaki teger. Anak apa cek nyari aku Pak. Cek celingaki sampian ni kata lemas. Cek orang bule dek kantong minta sodeko ci. Benikan minta cara menikah. Cek kibur lestari tebuaki ni ke Pak. Perpan sepe cokoran. Tuh, sampean bi pas cek teh keningan ni keci. Bule lah teluari tak ada erji. Mi ngeyel sampian. Ningko. Saya ngak ya. Cek salah kingko potongan di nak respek. Kan terap kelap kan? Bang. Apa ya? Turun ya. Terus dong besar ya. Sorry Kak Tuan, keng perpan kaget. Boh, udah mau orang guru Kak Tuan. Tuh mau orang. Letih na yar, tak apa yar. Ingke ngarayar. Malah lanjut kaki tuh li. Dikit kaki bingkoi potong gaji na. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakek lek. Iya re Pak. Toju aja kalau lek. Kiyau lah keyantin ya. Kaki kak ya. Mata mau cakap sedena. Talah aku ya. Ala aku le, kan lah mulai lah. Apa mulai bajarin cai besan sampai malam. Tahu le, kelakuan sampai setia. Kipa kun sampai kayu. Tak iya. Nyalek ku hengku lek. Iya Pak. Mun nak tak nemu apa kaki denak lek lain so se edisa mun kok dah sebik kaki. Sepereng bede. Aduh hei. Tahu cen diselek ya. Jawab kan kalau resek begenda. Mun nak ocen cek rajin lek. Nalak ku kangko jijik aja makin nyaman. Iya Pak. Kok kiba komba ya? Iya. Dapat taso yanti. Masa kak pas ada orang yang terlekan. Ah boleh kan kudu nyanter le. Orang yang lerek baik tak ada. Pola kak tuan di muso. Musuh-musuh dari di melek, cek kak tuan di toko masyarakat, benih para tajai orang.
Jadi mustahil membuka tuan di moso. Ya iya sih. Apa kak tuanan di klero sampai mau kelatan orang? Kan lantuh bi pas cek teken reng. Kan polan sepe pak, cek saking tak sepe pak insya Allah nikah. Tuh, malalang laki lacin anak pas cek cereen kudung pese 10.000. Boleh lah telu hari tak ada erji. Mi ngeyel sampean. Bingko. 2 minggu riba din rile, kak tuan ngusir reng tamin tele. Ya minta usir lah, cereng seminta bah mau kan coba tong. Cereng bingko mare beri 2.000. Pas ki minta 10.000. Jadi bingka tuan dipah usir le. Leji orang pas ngucak ada i le. Saya nggak ya. Cek salah kingko mau potongan di nak respect. Berarti kenang nak lakon nak akhir ya kening katak. Kata-kata derem le. Aduh kak, mun orang kening sompai ro. Kening kutuk ora. Lah iya kak kening kutuk. Ini ada pakai kata gua. Tak lah pada bhai kak aja kun beda ah. Ini lah beda tuh ya kisah kesampit le. Sambil kakek jimi parta je ngaji ya. Orang kan lagi banyak nyungan drakor wa. Kekapin le. Ujian dari seko bahasa le. Yiban sing ngatur rezeki kia, ya ko bahasa. Tiga kecek bandi pikiran coba ngaji ya. Iya kan, kok tahu ujian dari seko besar, tapi jangan kayak gelek. Apa boleh nyanter ala rek beta ada kan? Yar, mau yar. Apa kata tuan? Jatuh juga lah. Ya ada aja lah. Itu na sa koran na. Dasar iya kan lu. Tala tahu kakek. Perpan sepe. Iya kak tuan sing kau ngerti. Tara apa kita brin na. Tadi yang kau tak laku sekali. Ya mundai kak tuan sing kau pas nyaman akan gaji buta. May gaji buta yar. Dati kakek sa muka panare sa kasrengkas hapa mo ku benila ko le. Ku wala trema pa. Da sambil tua aki materi paling lancar. Iya kak tuan iya. Iya kak tuan. Kaki parta aja ya. Mengkasihannya mekutu kan dia. Pwede pa gaji yar. Muncan engko kak tuan. Tempat cokor ya kan kening kutu. Cering pasti sepen kak tuan. Pat ada orang yang lerek sekali. Hari yol na nyongo TikTok. Ada dari nyala derman-derman. Tak usah pertaja ke hal-hal yang anji ya. Burun deki pah mortat. Sepe ji ya yar. Pacan seko besa. Berarti kita karo kene beri ujian. Moso yar penare pahe paramia meloloh. Kan tak mungkin. Kakek enggak kak tuan. Kau orang cerita menteri barin dia kesi usir ruang. Mi ngeyel sampean. Bingko. Saya nggak ya. Cek salah kingko mau potongan di nak respect. Nggak yar. Arah apa? Leji kak tuan. Dari semenjak kejadian juga pas potongan dia sepe. Dek remah kena. Kening kutukongku deki. Masuk akal kan kak tuan? Sepesar kak tuan. Pas ada orang yang lerek sekali. Ya mari yar. Tolong isengko nyari kicara. Ya mau dia to yar. Bangkrut sengko yar. Nawih patenang kak tuan. Sengko andi carana. Dek remah yar. Dei kak tuan. Oh, tadi cuman jibi kaki si urus dan nare kapi. Ya dari mah boleh ba. Yang kau dan naria sorry ya terasa pora ke kakek. Sedukali na minta tolong. Cabut aki kutukan dia. Mondus terusan dia ba. Pangkore gulung trepal kok jago. Gulung tikar kak tuan. Tikar. Gulung tikar. Iya bisa. King bedesarat. Ah apa bah? Kaki ko tungalak pa ko.
sedima pako dia dari siluman coran. Benderi gua kocor. Setia pako dia bede aroma seta ikan nangin. Sedima roma dia bede itin carat. Kakek kutu ngalak kapako dia sebenarnya pote. Ben ke ngain. Aroma dia tak gempang mason. Roma dia jaga makhluk sehalus. Tuh, ada cara lain boleh, Bang. Tak majer PC. Konten peng cara aja. Ya wis, muka kita ndak ngalak apa aku ji wis tak usah. Derma nggak Tuhan? Sanggup kaki ya? Panas ojen pakun lancak ya. Iya sanggup, Bang. Jadi iya ya. Yalah lah mangkat setia. Lebih cepat lebih baik. Ryan. Keng-kengain. Baktono kaki ning semenit dalam romarwa. Mungka kita bisa keluar dalam semenit. Maka kaki kapi bakal jadi tumbal bi patong kudisa. Derma nggak Tuhan? Kita terus lagi ngelakuin syarat dengan Arya. Terus ya. Mau cak iya gua. Iya Bang. Mau nih dina kak Tuhan, petunjukkan dari baru. Tapi dah iya yar. Nganja kaki yar. Kecanan baru. Kak justru aja nggak Tuhan kok tak enggak. Bekton cuma semenit masuk dana. Mau lebih dari semenit. Tak kencing selamanya. Dia tidak iya ya kerenan ya. Akhir ya, aku bektol over. Keluar HP nah. Bektol semenit. Betin aja kita ruap, tak ada pas semenit keluar boleh, dikit masuk. Nyaman. Oh iya kak Tuhan. Darmer ya, siapa saya masuk kaki? Iya kaki baik kak Tuhan, tiba lebih tua. Marah ada siapa lagi? Engkau sih masuk kade ya? Apa ya? Koceng kak Tuhan dia. Saya nggak dong, koordinat. Mari bekto ya. Siap ya? Mari. Siap ya? Yuk. Tuh, dua, telur. Ada yang kau kudu suruh nyari paku ya. Cuma bekto ya, tak kau pada ya. Bujaki pada kak Tuhan. Itu tuh deh, ulah nakalan. Mer. Wah. Kak Tuhan ki cekai dulu berita dari. Lebak tuh kurang 5 detik dari. Di mata yar. Sambil nyari yar kaki yar. Ayah yar, itu mau bingko yar. Bener poten jan yar. Nengok deh. Apa sih tekai? Dia mah, kak Tuhan ku tak minta tolongku. Bukti aku kurang 3 detik. Aduh, kan.
Alhamdulillah ya Allah. Betul pas ngarahin. Dia muka gigi beriar. Pakai buruk atau emang tahu kangkok betul Pak Tuan. Sekolah ya. Pergi bapaknya. Hebat kalian, hebat. Hari ini kok saya kebutuh pesaban hari ya. Nanti kalau kan kebe pakaian caping. Jadi ini Pak Tuan. Yang penting kutukannya lepas. Pasti rajin anto. Jangan sepenting terpantel potol betis. Pok je pun terak kia. Terus dari rumah tempat cokoran Roma. Ya mayo, dorong kos dia. Ayo. Wis, kan laku salo nagakire rambi boleh. Hari ini kening kutuk tang cokro. Je kaki cici. Mung neng teti ka tuan. Tapi kaki kipar ta aja ka kutukan. Sekolah boleh. Oh, betul. Nak tuan.